Dobro jutro ljudi. Evo, krećem iz Ogulina, put Zvečeja na Mrežnici. 2010. godine sam spavao u jednom od ovakvih vagona. Nije bilo baš ugodno. Lagano sviće dan, ono iza je mene je Klek i to je to, baš lijepo. Znači cool. Put je fantastičan, šuma je baš fino gusta i baš je lijepo ovak sad ujutro. Evo, sad sam malo izašao iz šume, tu kod nekog starog kamenoloma što se već dugo ne koristi, što se može zaključiti prema borovima, odnosno drveću koje je gore na terasama izraslo, što znači sigurno barem 10 godina se ovaj kamenolom ne koristi. I isto tako sam sreo treću srnu, baš super, 2 orla i tako. Predivno, baš predivno. Pjev ptica, prekrasno svjetlo, šuma, cool. Sasvim ok place za sakrice i piknik na vrh brda. Ovo je puteljak koji me treba voditi do Tounja. Pa eto, vidit ćemo u kojem je stanju. Nekadašnji šumski put, a sada dosta zaraslo. Jedino što mrzim je trnje, a ima ga povremeno. Došao sam na dio gdje idem po starom nekom šumskom putu, ali taj šumski put je poprilično zarasao i dosta je zeznuto pratiti stazu, to jest kad je ono, kao što vidite, dosta zeznuto i nejasno, ali ok, znam prema kuda trebam ići, u kojem smjeru, prema Tounju i i to će biti ok. Kako pleše lupa udara. Evo, sad je ovdje kao ipak malo jasniji taj stari šumski put, tako da treba samo pratiti orijentacijski u kojem smjeru ići, čitati kartu i reljef i krenut pa se naiđe opet na to nešto. I evo, ja sam došao s ovog puta na nekako raskrižje. Ima još jedan put koji se čini poprilično mlađi ili održavaniji, tako da morat ću i to snimiti sljedeći put kad ću se ponovo vratiti ovdje. I evo, izašao sam iz šume, što je dobro, ali sada sam tu kod kamenoloma Tounj i vidit ćemo kako ću tu uspjeti izaći. Nadam se da je cesta ok i da nema nekih ograda i da me ljudi neće kenjati što ja tu radim. Pa hajde da vidimo taj kamenolom.
A ima ga, ima. Evo, šeće se prema jednom od glavnog razloga zašto preko Tounja ići, a to je izvor rijeke Tounčice kojeg ćete vidjeti sad. Ovo je inače špilja i izvor rijeke Tounčice. Tu zna inače biti vode, ali sad baš i nema. Evo nalazim se u špilji izvoru Tounčice, a nikad dublje nisam ušao, iako sam ušao mislim samo nekih možda 200 metara od ulaza. Ali super je, baš je top, pošto je nizak vodostaj, zato je moguće ući unutra puno dublje nego što je inače samo ulaz. Predivno. Rijeka je dosta niska, ali svejedno je lijepa šetnica. Vidio sam jednu sivu čaplju. Nažalost, smeće. Kad ima više vode, ovdje je sigurno lijepo se bučnut. Čini mi se da ipak nema te neke šetnice koja ide kroz korito Tounčice, što je stvarno šteta, ali tko zna, možda jednog dana bude. I evo ljudi, malo kroz stari šumski put koji je sada samo traktorski ili kvadovski, ali ide u mom smjeru, pa ćemo vidjeti do kuda ide. Nažalost, moj put biva sve gušći i gušći. Iako bilo je i nekoliko sitnih raskrižja i doslovno idem na blef. Mislim, znam u kojem smjeru se krećem, kao idem prema sjeveroistok, a bilo bi idealno prema čistom sjeveru, a Mrežničarca je od mene na sjeveroistoku, tako da realno
Ok. Moram priznat da je vegetacija puno bolja nego u Dalmaciji. Tu i tamo samo koje trnje, a ovaj paprati i slično su sasvim ugodne za prolazit kroz njih. Nadam se da neće biti prečesto ovakvih dijelova. Ajde. Evo, tu je čak nekakav stari puteljak. Ali ja ću se nastaviti držati ovog, pošto je ovo ipak nekad bilo za traktor ili nešto slično. Iako je ovo poprilično gusto izgleda. Ali dobro. Svi putovi vode u Rim, pa ću vjerojatno i ja uskoro doći na nešto što je manje zaraslo. Baš sam se urekao, tu je sad neko trnje. Evo ga, ovdje je već puno ljepše i šire. Ludilo. Eno i čeka. To mi je čak i ovaj frajer spominjao. Dobar sam. Znači, šuma je bomba. Baš je top. Ko da sam u Amerika. Ljudi, došao sam sad već blizu Mrežnice, u smislu da sam doslovno na nekih 100-tinjak metara od kanjona i šećem se po nekadašnjoj šumskoj cestici, ali se ne koristi već sigurno nekoliko godina, pa je dosta zaraslo i tak, ima drače, trnja, visoka paprat, ali trnje je najveći problem jer me po koži dere, a po odjeći moram stati, vratiti se unatrag i onda opet. Ovako sad naiđem na trnje. Doći. I tako. Bojim se uopće reći i pomišljati koliko još kilometara imam ovako. Tako da bit će zanimljivo jer nema kraja. Previše me živciralo i usporavalo, tako da sam odlučio ići na divljaka i jednostavno ići kroz šumu i pratiti kanjon rijeke Mrežnice koji je paralelno sa mnom. Povremeno čujem zvuk slapova i nadam se u principu nekoj čistini, nekom vidikovcu gdje ću stati, napraviti pauzu i izguštati uz najdraže piće. Evo, tako se šećete u divljini i onda boca vode, destilirana voda ili isto boca pitke vode i ovaj nekakav stolić
nekakva lokalna buksa ili ribara ili lovaca. Ali eto, to je ono što se naučio na mrežnici, a to je da ima takvih mjesta da mislite da ste u totalnom bogu iza nogu, a onda samo iza ugla kuća i tako nešto. Evo čak vidim dole zelenu boju rijeke, a nema baš neki vidik. Pravo jedno mjesto za roštiljanje, pa evo baš da vidimo jel ima signala. Evo ima i signal, šta reći, ima signal, ima hladovina, drva, ispod rijeke za lovit ribu, tako da ono, fantastično mjesto. Sad ću malo dići dron i pogledati di se to točno nalazim i da li se stvarno negdje, pita Boga gdje, ili ima neka kuća oko mene, iako nisam siguran. Evo malo kroz Ponikve i tako. Idem gdje mi se čini prohodnije. Ovdje je šuma, ono, manje gusta, ako računamo ovakve sitne grančice, odnosno bukve mlade. Ali što je najčešća stvar, povremeno čak naletim kao puteljak. Ali on, to je to. Na koju ću stranu? Ajmo mi prema rijeci. I tako. Sad će ići malo gušći dio. Čini se. Evo nečije hlače. Još nešto. Tenisice. Ko zna. Ovo mi se sve čini kao tragovi migranata. Jednostavno kad ovo vidiš moraš proći kroz to. Paprat. Pa evo, na moment ima 2 metra visoko. I neka igrica o tenisici. Dobro. Dalje. Tehnika je samo lagano pičiš i paziš na zglobove. I eventualno traču ako osjetiš. I to je to. Mislim, druga tehnika bi bila radnice, ali ne. Jebem ti draču. Uvijek. Sjever.
Ja. A bitno da se ja sebi izdvojio duge čarape sa strane, da ih obučem danas ujutro i naravno da sam ih zaboravio obući. Ali dobro, ni prvi ni zadnji put u stopalicama na divljaka. Znači, zadnjih 15 minuta je baš pregusta šuma, vani je još gušće, ali sam izašao van i digao sam dron da vidim ima li mi spasa i vidio sam da mi je puteljak samo nekih 50 metara zračne linije od mene, ali mislim da ću se do tamo poprilično, kako se kaže, izjebat. Mislim ono, da ja treba ići kroz ovo tu, tako da ono, definitivno Bear Grylls style. Ti drača uvijek, svugdje. Prednost mog štapa je šta mogu sasjeći draču kao nešto mi je pomoglo, ali vidjet ćemo da je, ne dam, idem koristiti obje ruke. Ajde, pozdrav. Po ne znam koji put. Jebem ti mater. Drači. I onda u ovome pička ti materi. Japanka je ovdje pronađena. What the fuck? Jo, kako se veselim makadamu, ma vrati asfaltu. Jo. Znači, brijenda su mi noge izrezane. Znači, sad sam na putu koji je toliko zarasao, ali vidio sam preko drona da je nekakav tamo makadam i preko satelita isto. Joj, samo da ovaj dio prođem i tamo već će biti bolje. Ajde bok, papa, idem tuć draču sa svojim štapom. Makapala!
Luđak, istraživač. Kome je tjerao na ovo, bože. Ali baš mi je super. Evo ljudi, upravo sam došao od tamo iza na Blaženu cestu i čisto. Noge su postojane, kao što se vidi. Evo ovako ćemo. Znači noge su odlično. Idem sad pogledat prema kud mi je pametnije ići. Ajde, živiraj. Uživajte u prirodnoj masaži. Prirodna hidromasaža. Lijeka mreža.